inggih lanturan titian mekadilingi hidup begawan wekse karmo sapuniki raris pengandikan idene wiyati kalintang sedih pisan. Pengandikan midene punika katujuh ring maraben ide sapuniki dengan dike adi nyenraben beline perando istri ya pesanadi uling malu yang subuh beli nuturang ragan di dewoni uling muni pesan mangendo adi ken tutur belinane malu kapening ragan di dewoni panggelis-gelisan yang di dewo mekalah uling tongos tenenan joh nyenadi nongos kaden kitu beli nuturangan kanton dalam diasdun ki mewanti-wanti subuh nyen beli nutur buku akitu ki wale nyenadi sing nyak megedi uling tongo sedenena lantaran nu nyenadi sayang tresno tok kapenang beli ya kadi mangki walu ane subuh nyen sing dadi kelidan ane jani kenenen wanu mayu pajang telas sinah pesan nyenadi ane madan bayu patine ane madan antake patine jani subaya kejang lakar nerimane nah subuh
miribang subuh nyensangkan ning titah idu sesunan ane sing dadi kelidan ane madan pasubayu ni ane jani tengen sing adelenane madan pepeson sakelwir sarwo perani ni ane patut pesuang ban beli ya kewah kena beline sing adelen meswang pepeson ane maut saking manusia jatmu tuan hermas kewah kang beli dan prasida wajah jani subuh sendadi kelidin toket wadi perandu istri ya ken kadiraseunya kenek beline lakar nehin sing ngadu merawat ane lakar jalan side lakar temuang menkengken jani lakar bet mendayanin lawodang adi subuh ngelah ane madan lantas tepi kesandayo ane patut jalana nang tegarang nyenadi ngorahang kape nang beli pangsideu lantas ban ngelaksanin adi subuh dikenah beli ni sing ngadelen tuah ane jani tenenan subuh tinglas pesan adi ngelak nyentianak subuh wajah saya tresno sayang belini sing ngade dadu tetelu tuah memesik sayang belini tanpa wates kedo okan adine ane kaping duane
Adin yune pianak adi ane bajang totonan tonden madan nawang undup wirih yen nucnikan pasti kepesan ieu tonden nawangane madan kebuat tonden nawangane madan pariundukan napi mangkin laksanaya nijani lautan apu ane patut jalan nang ban beli tegarang adinutur amanda adi sida lepas reng swadarma sing nyen buku yu cening dadi lantas ane madan ku peson beline pangsido lantas lempas kapening ane madan kebuat pepeson beline totonan